E ciao insieme, con premi importanti vosotres isches, sunt attents. Pronti? Lige che? Vezza vi liger? Probabilmente. Apposta mecta curt. Per musar vosotres scuti vo personas che han problems ni ci son insomma bec liger. Che stemda è sto idea internazionale di analfabetism, passa 740 milioni cristians on fadeia de liger ni scriver, uscea cotter nux in Svizzera. Quai è il Mattias. El ha 42 ans ed è un analfabet. Che monta che la grandes breglias con leger e scriver. Se in una carta in Australia sal per esempio mo leger simples pleits. Al bia mera lu che autos maien ad un posto per se senza medem. Eschel se vegn novitats scretas in suo telefonin che peschel al bia buquelas. Scriver na vos ai lu egref. A per quai al detja ses amics che el vesi mal els due intermetter novitats de tun. Essi la lavur sa ne gin quai ne Mattias lai adina venien de men novas cisas. Per exempel, che el vegien blidau ses eliers a casa. Mattias se turpegia che el sabo scriver a leger a si bain. Mo, ei van cumbias autos tutina. In Scezegia, che detti in Svizzera, plirs cia meli carsci scol Mattias. Quels cristians saudent ils analfabets, pli exact ils illettrists. Illettrists en cristians che han aignemain en priu de leger a scriver, sanden dom buquai a schi bain. Ed edat e cristians che san en somma bu leger a scriver, per exempel, per quel che han busse viu ia scola de fons. In Svizzera dati bo pli quai. Denton en in Chinas tiaras de svilup. Importa bo orce ragiuns. Aista bo esser penibel, sin sabo leger a scriver. Ed ia mai meme tard de an emprenderei. Il Mattias a facil pass ad emprend osa de pin temps pus bei de leger a scriver. Sco proxim giainza en la Belarus, un paese al nord-est dell'Europa. Forza vet schon via tals malets en las medias. Si veden per emdes von lo 100.000 personas regularmente a demonstrar. La ragione els lessenci president detta giù il sis post. Dapi 26 ans è il president del Belarus, Alexander Lukashenko. E las plibiaras tiaras dell'Europa è si bolubiu de starci dic president. Adel ha ebu interesse de se retre, ad ha per quai puspe candidau. En chata uost è si lu veniu vujau el Belarus a varga 80% vegem votau per el. Per la concurrenta Svetlana Tikhanovskaya gnanc 10%. Os crembiars che il president Lukashenko veglia cuianau per restar president. Perché normalment observeschen personas de d'autras tiaras las votaziuns per mirar che tot vegni fatg correct. Motir la votazione just in quelles personas bostadas della partida. Vinavon maneggen las personas che demonstreschen che la Svetlana Tikhanovskaya dues ve fatg biad pli vus. A per quai van els a demonstrar. Dapi 4 annes van pli e pli bia personas in via per demonstrar. Quai plai bu al president Lukashenko. A per quai lai el paials demonstrants della polizia a metter quals en pergiun. Ed exact per via de quai van osa un bia de pli personas in via a demonstrar. Arrestar personas che dien lur maini ai bolubiu. A per quai fan tiaras dien tirmon attent a Lukashenko che di il maini sa il dreit de minche cristian senza stueve tema ne vini messa in pergiun. Il president Lukashenko ha proprio cuianau sains bo e minche cas cresce il squetch di un tirmon sinel da calà de sarà personas in pergiun a scleri si veniu cuianau ni bo. Il più davantirs della partita è Maria Kolesnikova. Ella è nominata manch una delle persone principali delle dimostrazioni contro il presidente Lukashenko. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!
In chatta da che stemda ella però tutta neneda svaneda. Nin saveva noa e perché. Ossa soins ci ella è in pergiun, policisti veggen Cif Maria e leven patar ella or di paese perché ella sapce bec ple demonstrar. Che levla però bec ed è perché ossa in pergiun noa c'ella in prova da zadustar vien avant in contro Lukashenko. La situazione in Belarus è per il momento da mai bec bunga e non stignan vos ai current. C'è facets vos autos si magliets già in zeneda in cigolata. I manec cui palpire ci restano vos. Cler, patar ai patic. Ec na manch fit simpel, bec. Deplorabla manch, bec per tots. O se ci date un tira massa ruschment, da vendi il pizz della montagna an finien alla mar. Ma i date un tira massa unions, visnancas e scolas, meir interpresas, ci s'engagen in contra tocca al ruschment e scinum no littering. A quei durant il Clean Up Day, che giuliu venerdì sonda en l'entira Svizzera, on per on. Elle scolares ed els scolars della scola de Masanza Quera han rimnau durant 2 ores tot il rumien che els han inflau. Zigarette, Plastik, Dosen, Glas. Und heute habe ich sogar eine Zahnbürste im Loch gefunden. Es ist schon ziemlich ärgerlich, wenn man das so sieht, aber es wäre wirklich schön, wenn man endlich mal eine saubere Stadt hätte. Ich finde es auch gescheit, dass man das macht. Es schien l'entira massa a fons a carschi fanquei en l'entira Svizzera lo ella proprio in toc pigiobra suetta. Quell'idea de quei Clean Up Day. Ma va per fa en de menen suondont. Wir machen das, weil wir nicht wollen, dass die Umwelt dreckig ist. Und es wäre ziemlich gut, wenn auch andere Leute sich zusammenreißen und auch Abfall zum Beispiel in den Kübel tun oder einfach nicht liegen lassen. A quei la raccolta demo ina classa, la terza, ante per 2 ores. Littering, de mai patar ruschment giu mezz capeta tutegna vien avant, co coira. E quel sto davent. Jetzt vigna ler grazia agliot ci rumegia de per de davent, toccei ci resta a novos. Sche quel che vegn a rumien sin via bo chanza. Siat collaborators meren che quera resta jober. In de quels, con un ceccepurla special, Romano Fischer, che fa quei de pi in on. Ich habe gerne sauber, ich habe gerne Ordnung und dann ist meine Aufgabe, oder? Und wenn ich hier durchlaufe, und wenn ich links etwas sehe, laufe ich nochmal links und rechts. Ich bewege mich auch gerne, oder? Das ist, meine ich, noch wichtig in dem Job. Und darum alles, was ich sehe, und ich hoffe, ich sehe relativ viel, und laufe nicht an den Sachen vorbei, das wird eingesogen und wird entfernt oder wird so entsorgt. Seu territori mincha vomesgi e intorno a stazione. Insieme con ses collegas rimnel mincha gi 660 kilos rumien della via, a quei malgrat che vesje quals cheu. Einfacher ist es für uns, wenn derjenige, wir haben ja überall den Abfall haben, oder? Also halt aufstehen und den Abfall in den Eimer werfen, wie es sich eigentlich gehört. A per les acziuns pi grandes vin quella maschina in azione. 4 de quelles trova il mercau in grande a 3 spinges. Ceccepurles ani 2. Els davos ons agi quei ad ina giu medem biaro miens in via vor s'intec de pli paquetadi de plastic. Da schia a Romano Fischer de svidà il saclen premega cul sulel Vassile de Meun. Che insomma ne gin fiera pli lu rauba di un pleun, que resta probabilmente insieme. A da schia venien ella seu team a una vela vur G per G. E tu tegna fissi bel, sci mincin de nox des anche un po' da pleadac, c'è il fo con roba ci resta a navos. Tam peroz, verzeger te ger, fin la prossima e ciao insieme!